Israel yari isanzwe ikorana na Azerbaijan by'umwihariko turimo turavuga Israel kuko aho ubonye ya matungo haragiye haba hari irindi hafi aho ngaho wahita haboneka irindi turumvikana neza. Israel ifitanye umubano udasanzwe wabucece ubutwererane ukomeye cyane kugendanye n'inzego z'umutekano uri kunyumva akaza ni buriyo ibyo bavuze peace and security amasezerano y'umutekano n'amahoro hagati yabo na Azerbaijan bafitanye amasezerano ku bigendanye n'ubucuruzi trade bakaba bafitanye amasezerano ku bigendanye n'ingufu bikomoka kuri gazi na peteroli. Israel yinjiza importa cyangwa itumiza ibyinjira bya peteroli bikomoka kuri peteroli na essence n'ibindi nk'ibyo ngibyo na za gazi hejuru ya 45 by'ibikoreshwa muri Israel bituruka muri Azerbaijan. Umva agaciro ka Azerbaijan kuri Israel. Okay? Ya pipeline iva Baku Tbilisi muri Georgia ikagenda kuri Mediterane ijyana amavuta iburayi ivuye muri Azerbaijan ngira ngo icana muri Turki. Yego kuri Mediterranean coast. Israel yifiteho nayo hafi 40% biyicaho. Wacyumvishije? Ariko urebye structure nako uko imeze uburyo bayubatse kira pipeline cyo yatuyita ngo kiko dukonze kuyivuga bitewe no pipeline ngiye nayita umuyoboro w'amavuta. No muyoboro w'amavuta. Yego ni byiza ko tubivuga gutyo. No muyoboro w'amavuta nkuko hano babona umuyoboro w'amazi tiyoza amazi. Yego uratabye hari niba mu kirere buri igaragara kuko biba bifite umubyimba munini na za materials bakoramo zidasanzwe bagasanga harimo nk'izibanza inyuma akazashyiramo cya beton fortifié kinyuma y'ikindi cy'urundi ruhombo turi kumvikana. Iriya rero amakuru arerekana ko yo itabye kuko iriya ntambara harimo n'ikitwa harimo na factor yo kurwanira energy. Reka nongere mbahe ikaze abakurikiye ibiganiro bya Ukweli Times mwumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muri hose ku isi. Hari benshi mudukurikiye muri Kigali, hari abantu bambwiye ko badukurikira bari mu ntara y'uburengerazuba i Rubavu, i Rusizi cyane cyane mu karere ka Bugarama hariya mu Kibaya, bose ndabasuhuje. Hari abantu kandi badukurikira bari i Kigali cyane mu turere dutatu tw'umujyi wa Kigali, mwese ndabasuhuje. Hanyuma kandi abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari nabo njya mbabona abarundi cyane, abarundi n'abanyarwanda rwose maze kubona ko ari bamwe kuko abarundi icyo uvuze baracyumva cyose nta musemuzi ushyizeho. Abarundi mwese mubasuhuje mbifuriza ibihe byiza. Hanyuma kandi abantu bari mu mahanga baba bafite irungu baba bashaka kumenya amakuru mu kinyarwanda baba yazi n'ubundi bayakurikira mu ndimi z'amahanga, ariko mu Faransa niyo yavuze ngo ibyiyumviro by'umuntu abifiringa iyo bivuye mu rurimi rwe. Imigani y'igifaransa sinyibuka ariko menya avuga ngo les sentiments se sont exprimés en langue maternelle. Buriya ushaka kuvuga ikintu kikuvuye ku mutima niyo mpamvu uzumva nk'umushinwa uvuga icyongereza ariko wamurakaza mu kazi akagutuka mu gishinwa nibwo aba yimaze agahinda. Niko bimeze. Hanyuma Ayubu wirute tugeze ku mugoroba, umunsi wawe wagenze ute? Umunsi wanjye ugenze neza. Hanyuma wongeye kuboneka ngo tuganire. Bati? Turagushima ko wongeye kuboneka ngo tuganire. Yego namwe ndabashima cyane ahubwo. Nshimira na audience yacu. Yego. Ariko nshimira Imana by'umwihariko. Yego. Buryo budasubirwa. Imana ikwiye gushimwa. Ariko washimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Sibyo? Nabwo bukwiye gushimwa. Ku kazi bakora. Kabareba ko kureberera igihugu. Udashimira abantu ngo bagashimira Imana buriyo. Nago abantu bajya bamenya ko kutuyobora ari akazi. Kuyobora abantu ni akazi kandi gakomeye cyane. Noneho kutuyobora neza ni ibintu by'agaciro gakomeye. Yego. Ayubu uyu munsi unyemerere tukomoze ku munsi wa gatandatu w'intambara. Habaye byinshi mu gitondo twahoze tubigarukaho. Yego. Tugaruka ku kurohama k'ubwato bwa Irani mu nyanja y'Ubuhinde. Urumva ko intambara yamaze kurenga Irani yafashe mu mazi kuko buriyo bakurashe nawe ukora retaliation cyangwa se urasubiza. Hanyuma ikindi navuga ni byinshi byabaye ariko hari ibisasu bitari byitezwe byaguye i Baku. Nibutsa abantu ko ari mu gihugu cya Azerbaijan. Iki gihugu menye kugisoma vuba kubera ko harimo inyuguti eshatu zidafite inyajwi
ntabwo biba byoroshye. hari igihe bitaba byoroshye ariko ntabwo ari ikibazo ko atari indimi zacu se. Azerbaijan sindi buyivuga ibintu byinshi, ushobora kudusobanurira cyane. Azerbaijan ni igihugu bwoko ki ko kiguyeho igisasu cya Iran, kuko cyo cyahise kinasaba Iran ibisobanuro, kirabwira ko muturasheho bite. Hanyuma uze kudusobanurira. Gusa Azerbaijan icyo nyibukaho, yego, Perezida Paul Kagame aherutse yo ku itariki 19 z'ukwa 9 2025 yagiriyeyo uruzinduko rw'iminsi 3 rw'akazi. Nabonye yarakiriwe na nyiricyubahiro Ilham Aliyev, mu perezida rwose mbona asa nk'abarusiya, kandi iyi Azerbaijan ishobora kuba yaravuye muri RSS, yarahoze iri muri RSS. ifite abaturage baho benshi bafite origine muri Turukiya. Muri Turuki. Yego aho. Niyo barebye no kuri kara yabo urabona ko bajya gusa nk'abatakish. Yego. Rero naremvuze ni igihe cyo nyibukiraho nuko Perezida Kagame yayisuye. Hari byinshi wenda baganiriye n'uriya mugabo Iliyev. Afite izina rikomeye, nayo mpamvu navuga ngo rimeze nk'ikirusiya. Ilham Aliyev. Yego. Rero Azerbaijan bayirasheho. Hari abatekereza wenda ko ari agahugu gato katari bufite icyo kari busubize. Hari abatekereza ko ari igihugu gikomeye gishobora kumerera nabi Iran kuba yayirasheho. Twinjize mu kiganiro duhera aha, mu gusoza ndi bugaruke ku makuru y'ibyaranze uyu munsi. Urakoze cyane. Rero hari verisiyo ebyiri, iya mbere ndayivugaho, iya kabiri uze kumfasha uyinyibutse. Yego. Niwe Iran yabarasheho, kuki yaba yabarasheho? Wiza kunyibutsa ntibyibagirwe izabikubaze. Iya kabiri ariko nanjye ndagufasha nimbyibuka nta kibazo. Yego. Iya kabiri ni ukuvuga ngo Iran biramutse ko atari yabarashe kira gitero, yabarinde ireme bitero bitandukanye no kuvuga mu buryo butandukanye, ariko icyo nge nabonye ni cya drone. Ariko nabavuga ko ushobora kuba ari misile cyangwa ubundi buryo. Yego. Ariko ikigaragara nuko nyine bagize igitero. Igitero rero wiyo kwibaza ngo Iran yaba ifite inyungu ki, naho haba haziramo ko turimo kubirebaho. Yaba ifite ihe nyungu mu kurasa Azerbaijan. Yego. Azerbaijan ni igihugu cy'abaturanyi ba Iran, gituye muri amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Iran. Yego. Bakaba bagabana hamwe na Romania hepfo ndetse na Turukiya ku wundi mupaka, ariko ni ibihugu biri ku murongo umwe, ko amajyaruguru y'uburengerazuba harimo ibyo bihugu byombi. Yego. Kuri Iran ngo coast borderline ni ndende cyane, birayigabanaho. Hanyuma ifite abaturage bagera kuri miliyoni 10,500. Numva ni bakeya, ntago ari benshi cyane ugereranyije. Turabarusha abaturage. Uretse n'ubuso bwabo, yego, ubuso bwabo bw'ibihumbi 86,600. Witara umvira neza uko hangana n'abaturage baho, gahita uvuga uti koko turabarusha abaturage, yewe baturusha n'igihugu kinini. Bivuze ko twe dufite ubucucike bwinshi ugereranyije nabo. Ubwo wirebeye mu rwego ariko rw'abikunda, ariko birebeye mu rwego rw'abagira ikiza, bwo dufite abantu tubarusha abantu, tubarusha abaturage. Icyo nacyo ni ukuri. Hanyuma bafite ubukungu bukomeye, kuko bafite amavuta, peteroli na gazi, kandi deposits nyinshi cyane. Imibare yerekana ko umusaruro mbumbe wa Azerbaijan mu rwego rw'igihugu mu mwaka ushize wari uhagaze kuri miliyari 78 z'amadolari y'Amerika. Umuturage umwe wa Azerbaijan afite 7,600 amadolari ku mwaka yinjiza cyangwa abarirwaho cyangwa y'umusaruro mbumbe. Turi kumvikana? 7,600 ni amadolari menshi cyane. Urabizi ko muri Afurika abayabona ndatekereza nta n'igihugu nzi kiyafite, gihari ubwo wazakimbwira. Ariko no kuvuga ngo nagahugu gatsindagiye, karifite turakita agahugu ukurikije abaturage bako, ariko no muri size urumvaga ku by'u Rwanda hafi inshuro 3. Yego. 3 n'imisago. Hanyuma ubwo ikindi cyaba gisigaye ni iki? Harimo abayisilamu benshi. Yego. Harimo amoko menshi cyane. Abenshi bafite amamoko muri Turukiya. Ndetse harimo n'aba Irani bakeya, abaperise bake cyane. Harimo abakristo nabo bakeya b'inyungerere. Hanyuma ariko harimo ubwoko bwitwa Azeris cyangwa Azerbaijan bambuka bakaza kuri Iran. Yego. Turikumvikana? Kuri province y'amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Iran nayo yitwa Azerbaijan province. Iran ifite intara yitwa Azerbaijan. So ubwo tumva sasa tugeze mu ruhererekane n'urusobekerane n'urujya n'uruza n'ibyo bahuriyeho nk'abaturanyi. Bashobora no kugirana ibibazo bitewe n'icyo kintu cyo kwivanga. Yego. Ako wakumvishije? Yeah. Dukomeze.
harimo rero akaboko gakomeye cyane hariya mu gihe intambara ya Azerbaijan mu myaka ishize ya za 2024 na 5 kumanuka hasi na 3 na 2 hari ibibazo bafitanye nk'abandi bose ahitwa Nagorno ku mupaka wayo na Romania ku buryo bigeze no gushaka kurasana bazana ibitwaro bya rutura bagiranye n'imirwano. Israeli yafashe uruhande ijya kuri Azerbaijan. Birumvikana umwe yamenye isosi undi amena iburisho. Iran nayo niyo mpamvu ikorana na Romania cyane. Kandi Romania ubwo ntago ifite abasilamu benshi. Ubwo tuba twumvikanisha abantu ko ikibazo cya geopolitique kitaba kireba kenshi kizamo imibare y'amadini ariko ntago ari cyo cyonyine kiza. Hazamo ubukungu, hazamo kwipositiona, hazamo influence, hazamo kurimbura wo mutavuga rumwe. So Iran rero yafashije Romania barahangana na Azerbaijan kuri icyo kibazo cyo kumpaka, ariko by'umwihariko bisanga ntabwo bivuga ngo iyo relationship cyangwa ubwo bushuti n'ubufatanye byatangiriye ku ntambara ya Nagorno Karabakh. Oya, iyo niko yo ntara yitwa iri hafi y'umupaka wa Baku iri ku ruhande rwa Azerbaijan by'umwihariko. Israel yari isanzwe ikorana na Azerbaijan by'umwihariko, turimo turavuga Israel kuko aho ubonye ya matungo haragiye haba hari irindi hafi aho ngaho wahita haboneka irindi. Turumvikana neza. Israel ifitanye umubano udasanzwe wa bucece, ubutwererane bukomeye cyane kugendanye n'inzego z'umutekano. Uri ko nyumva akaza ni buriyo ibyo bavuze peace and security, amasezerano y'umutekano n'amahoro hagati yabo na Azerbaijan. Bafitanye amasezerano ku bigendanye n'ubucuruzi, trade. Bakaba bafitanye amasezerano ku bigendanye n'ingufu bikomoka kuri gazi na peteroli. Israel yinjiza importa cyangwa itumiza ibyinjira bya peteroli bikomoka kuri peteroli na essence n'ibindi nk'ibyo ngibyo na za gazi hejuru ya 45 by'ibikoreshwa muri Israel bituruka muri Azerbaijan. Umva agaciro ka Azerbaijan kuri Israel. Okay? Ya pipeline iva Baku Tbilisi muri Georgia ikagenda kuri Mediterane ijyana amavuta Burayi ivuye muri Azerbaijan ngira ngo icana muri Turki. Yego kuri Mediterranean coast. Israel yifiteho nayo hafi 40% biyicaho. Wacyumvishije? Ariko urebye structure nako uko imeze uburyo bayubatse kira pipeline cyo yatuyita ngo kiko dukonze kuyivuga bitewe no pipeline nge nayita umuyoboro w'amavuta. No muyoboro w'amavuta. Yego, ni byiza ko tubivuga gutyo. No muyoboro w'amavuta. Nkuko hano babona umuyoboro w'amazi tiyoza amazi. Yego, uratabye uri hari niba mu kirere buri igaragara kuko sako bifite umubyimba munini na za materials bakoramo zidasanzwe. Bagasanga harimo nk'izibanza inyuma akazashyiramo cya beton fortifié kinyuma y'ikindi cy'urundi ruhombo. Turi kumvikana. Iriya rero amakuru arerekana ko yo itabye kuko iriya ntambara harimo harimo na factory yo kurwanira energy. Energy nk'intwaro y'intambara. Ntago ari kwirwanira gusa ariko habamo n'intwaro y'intambara. Guteza adversaire kugira ngo abure ibikomoka kuri peteroli, kugira ngo abure ingufu zo gukomeza intambara. Nkuko watuma abura n'amazi yo kunywa, nkuko watuma abura n'amashanyarazi. Ibyo birumvikana. So rero mu rwego ruvuga ngo Iran iramutse iteje ikibazo yarasa kuri ruriya ruhombo rutwara peteroli, ariko rukaba rutabye kure gusa za refineries aho batunganyiriza, aho babikunganyiriza, bateranyiriza ibikomoka, aho baba babizanye kugira ngo bibanze kwinjiramo, aho babiyungururira nubwo bikiri muri rwego rwa crude oil adatunganyije bwa nyuma, ariko byanga bikunda afite uko atunganywa. Aho ngaho Iran ishobora gutezaho ikibazo iramutse ishatse kuharasa, bikaba byatuma mukeba we cyangwa umwanzi bahanganye abura ibikomoka kuri peteroli ku kigero cya 40 kugeza kuri 45 kwijana. Ako kandi uri kukumva? Ndakumva. So no kuvuga rero ngo Iran yaba ifite inyungu, uvuga ngo wavuga ngo Iran yarashe, ntabwo wakwibaza ngo hoya ntibishoboka. Wavuga ngo byashoboka kuko bari abantu nabafatanya bikorwa ba Israel, nabafatanya bikorwa ba westerners aribo barimo n'abanyaburayi, nimo kuvuga Azerbaijan na president wayo Ilham. Ku buryo Iran iramutse ishatse kuvuga iterekana ihorere cyangwa mburizeme byabiri mu gukorwa cyangwa kubera izindi mpamvu zari zose, birashoboka ko yagira igitero ikorerayo. Rero hari ikintu ushaka ko kwibutsa Isa. Iran irashe kuri Azerbaijan. Arabia Saudite isohoye itangazo ryamagana ibitero. Ako kantu gakurikirane kuko aba turi kumwe turimo turagenda intambwe ku yindi hari icyo nshaka kubereka. Irashe kuri Azerbaijan
Turukiya irabyamaganye na Arabia Saudite irabyamaganye, Qatar yihanangirije Iran ivuga ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho. Turi kumvikana? Yego. No kuvuga iki? No kuvuga ndahita ngaruka kuri kimwe na nakubwiye cyo kunyibutsa ko bishoboka ko Iran yaba atari yo yakoze biriya. Hagati aho Iran yo mwijwi ry'ubuyobozi bw'igisirikare kirinde impindura amatwara yo yasoboye itangazo ribyamagana. Sawa? Yego. Yamagana ngo nta ruhare bagize mu kurasa kuri Azerbaijan, ahubwo ni leta ya Israel yabikoze kugira ngo iteranye ibihugu by'ibibanyi. Yego. Rero buriyo dutanga ubusesenguzi ntabwo tuba dusoma ngo no gusoma ugasubiza ibyo wasomye ibyo wabonye ukabivuga, ahubwo natwe dufite uburenganzira bwo kuvuga uko tuba tubona ibintu. Yego. Ndatekereza ko Iran nta nyungu yagira muri aka kanya ko kurasa Azerbaijan. Kubera ko ntabwo ariyo yagira uruhare rwo kuzamura abaturanyi kugira ngo baze bayibasire mu gihe n'urwo iriho itararuvaho. Iracyari ku bibazo by'intambara irimo kuraswaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, irimo kuraswaho na Israel. Ntabwo ariyo yakwihutira kujya kurasa ku baturanyi basinziriye. Ariko niba yanaharashe, hari abaturage barenga miliyoni nanone 10 turi kumvikana bitwa Azeris cyangwa Azerbaijanis bavuye muri Azerbaijan, nyine bafite amamuko muri Azerbaijan ko b'abanya-Iran. Yego. Okay? Byaba birimo kuvugwa rero ko byaba bishoboka ko Israel ariyo yaba yakoze kiri ikarasa mu rwego rugambiriwe kandi rwatekerejweho ku bikorwa remezo bya Azerbaijan, igashaka ko kiriya gihugu nacyo cyahita kinjira mu ntambara kugira ngo abaturage bazafata intwaro, kuko nabo harimo utuntu uronto ariko nyumvugo rayise ukora copy paste ibyo twavugaga by'abakurudi ushyiramo n'Abazerbaijan. Mu gihe abakurudi baba bateye nabariya bagahita bahaguruka. Kubera iki? Kubera ko Azerbaijan itandukanye na Iraq. Abakurudi ba Iraq bashobora kugira ikibazo kuko Iraq uko iteye harimo abashiya benshi, harimo abantu batekereza kimwe na Iran benshi. Ariko Azerbaijan kuva mu majyaruguru y'uburengerazuba iyo niramuka ifashe umwanzuro wo kurasa kuri Iran igatiza intwaro igafasha abarwanya ubutegetsi, Israel nayo ishobora no guhita iziramo kuri tere kuko yaba yisanga bitandukanye nuko Iraq iteyeyo, kuko Iraq urabizi ko harimo imitwe myinshi cyane ifatanyije na Iran yumva ko ibibazo birimo kuba Tehran bifite uko bibabaje. So ntekereza rero ku giti cyanjye ko Iran itagira inyungu, niyo yaba yabikoze yaba yakosheje, ariko cyangwa yabakoze reri ikosa nyine nicyo bita ikosa, cyangwa umubare yaba yawubaze nabi kuko yaba irimo kwigwiriza abanzi. Ariko ndatekereza ko haba hariho ubwo campaign icyo bita kumobiliza cyangwa gukangurira abaturanyi ba Iran kugira ngo bayangire rimwe, noneho babone ko bazayiterera rimwe bose, cyane cyane nka Azerbaijan ifite umwihariko. Ntibyoroshye ko Turukiya kwemerera bitewe n'uko Iran nta kiyitwaye bakiri hamwe ukuntu ho gake. Ntibyoroshye ko Iraq organizayo wabikora n'uri bazanabikora, ariko biroroshye ko batsindwa. Ariko biturutse muri Azerbaijan numva cyaba ari ikindi kibazo kuri Iran mu byukuri. Yego, nicyo ngicyo nakubwiraga Isa. Birumvikana igihugu cya Azerbaijan ni igihugu gifite role kiri bukine muri iyi ntambara kuko gifite abaturage bakomoka muri icyo gihugu bari muri Iran bashobora kuba mobilize bagahabwa intwaro kuzamura, bashobora kurema ikinyeshyamba muri Iran imbere. Yego. Ariko tension yazamutse, nabonye Azerbaijan ivuga ko nayo iri gutegura igitero kwihorera. Kavuze ko ari drone ebyiri za Iran. Drone ebyiri we ntabwo zahita zituma navuga ngo agiye kumobiliza ingabo yihorera. N'ubundi ari bimwe yarasa. Yaba yarari in emotion. Yego. Aba yarategereje. Yego. Waworose wabyukaga. Hanyuma amakuru wenda twakomozaho komeye yandi nuko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza yamaze drone ebyiri zihakanwa. Nyiraza avuga ati ntago ari twebwe. Iran ntizemera. Yego. Kandi twabonye ko muri intambara hashobora kubamo technique zo kurasa inshuti yawe kugira ngo uyirakaza adversaire. Yego. Akubitwe mu izina ryo bigiremo inyungu bitewe n'inyungu riba kubana. Ubwo nayo nama yari intambara. Kuko twabonye muri Saudi Arabia bibaho, Israel turitsayo ifiteyo na za Mossad zirafatwa. Yego. Ntibitangaje tuje kumva Azerbaijan ivuga ko yamenye ko ari Israel cyangwa ikabibiza, ariko hanyuma unyemerere tukomoze no ku Bwongereza bwamaze kohereza izindi ndege muri iyi ntambara ya Iran. Twakomeje kwanga Uburayi ntiburimo neza,
ariko ziko kare twahoze tuvuga ko Ubufaransa bwemeye gutanga ibigo byabo biri mu burasirazuba bwo hagati ibirindiro kugira ngo Amerika ibikoreshe mu kurasa Irani. Ubwongereza nabwo bwohereje indege z'ubufasha. Uburayi navuga ko bwamaze kwidekarara muri iyi ntambara. Uburayi wenda ikindi manungutse nibutse no kuvuga ngo niba Uburayi bubonye buje mu ntambara nikerekana ko iriya regime koko amahirwe yayo ari makeya. Wenda barafashe bagiye no muri Ukraine kugira ngo bafashe Uburusiya barwanye Uburusiya bafatanyije na Ukraine, ntago barabutsinda birashoboka, ariko bariya baba bareba bavuga bati iriya leta izavaho byanga bikunda, reka izaveho tubigizemo uruhare, ikindi reka twereke ba boss ko ari ibyo duhuriyeho n'ibyo turimo kubafasha. Ariko no mu gihe cyo kugabana ya tungo cyangwa ya nka izaba yaguye hasi, Ubwongereza nabwo babuzabona igipande cyabo kubigendanye n'ibikomoka kuri peteroli bya karakarere. Yego, kuko bari mu nzira yo ni nko kujya gusahura muri makeya. Yego, ni inzira bimwe twajyaga twiga kera by'amakonkete, ubabuzukuruza bacu nibaza bazabyiga nkuko twize ibindi y'abatatare n'abaki. Bigeze kubaho igihe Amerika yigarurira isi kugira ngo ibone ubutunzi bwa peteroli. Niko bimeze, bazavuga ngo habayeho umugabo witwaga Yatora ngo abanyaburayi baragerageza nabo niba bazaba bakibasha no gusavayivinga kuko nabo ampire yabo buri izageraho ngo ayikora pusinge nkuko izindi zasenyutse. Ayubu, ku munsi w'ejo twazaganiriye ku Burusiya n'iyi ntambara kuko amakuru menshi yamaze no gusozwa n'ibitangazamakuru twemera ko bikomeye ku isi. Biravuga ko Burusiya ugiye kungukira muri iyi ntambara cyane cyane ku bigendanye n'igiciro cya energy cy'imbaraga, yaba izikomoka kuri peteroli na gaze. Aho bavuga ko Uburayi n'ibindi bihugu byahagaritse kugura amavuta y'Uburusiya na gaze kubera intambara ya Ukraine, ariko kubera intambara ya Iran ibihugu byinshi byo muri Aziya byadependingaga kuri peteroli iva muri Middle East byatangiye kwerekeza mu Burusiya, Moscow, guhura n'abayobozi b'Uburusiya kugira ngo batangire ubucuruzi. Iyo ni message ukoze nuba ntacyo narenza. Ariko tuzayiha umwanya. Tuzinjira muri detail. Tuzinjira muri detail. Iyo message igere ku bapanafrika. Abapanafricaniste babyumve. Abapanafricaniste isura bizi twabanye muri urwo rugendo. Cyane abakunda Uburusiya. Tumurirwamo mutegereje Putin, mutegereje Ubushinwa rwose. Cyari giye ko natwe tubereka ko ibyo twababwiraga ari ukuri. Ko Uburusiya nta buhari. Ntabwo buhari kuko budashaka kuhaba, nta ntege bufite. Wenda burimo kungukira gusa ko inshuti yabwo ku kiriyo cy'inshuti yabwo ubwabyo ni ibintu bisebeje. Ariko buratwibutsa ya principe ko nta nshuti ihoraho muri politika ahoraho inyungu. Yego, amakuru ni menshi nyine nkuko nabivugaga. Tel Aviv ikomeje kuraswa muri Amerika. Ubushize twabivuzeho hari abemera intambara n'abatayemera, nuko tutashyizeho amashusho. Twari kubereka umusenateri wahoze ari n'umumarine wasohowe muri Congress bamuteruye, ndetse yaje no kubavunikira akaboko nyuma yuko ari kuvuga ko intambara idakwiye. Urumva muri Amerika harimo abantu rwose. Seburiya no umusenateri. Uyu ni umusenateri. Yaragize bonabonye marine ngewe no umusenateri. Oya, ni ex yahoze ari mu marine ariko uyu seneta yago. Yabananiye ariko. Yabananiye ariko bamuvuniye akaboko. Urumva abanyamerika nabo ubwabo niba byumva kimwe, ngira ngo mu masaha ya kare bahoze banatora umushinga w'intambara. Yego, ariko kongere yabyemeje. Yabyemeje yanze kubuzirizamo intambara, bivuze ko intambara ifite green light ya kongere. Bose barayemera. Yego, abari muri Congress. Yego. Hanyuma rero unyemerere dusoreze ku gitero nabonye Amerika yagabye muri Ecuador cyo kurwanya bamwe ibiyobyabwenge, ariko ni operation nkuko niyo muri Iran yitwa operation. Gusa ndaho bitandukanye no kwifatanyije n'igihugu cya Ecuador. Ni joint operation ya Leta Zunze za Amerika n'ubuyobozi. N'ubuyobozi bwa Ecuador. Biriya ntago ari kwipasa muri Amerika ivuye muri Venezuela iri kurasa muri Iran isijya muri Ecuador. Harimo n'abatekereza ko Ecuador kuyijyamo ari inzira yo kuzashaka uko bigarurira ibice bya Cuba na Mexico, kuko amaze iminsi Trump abishyira nabyo ku nkeke. Abantu bakavuga batesa Trump yabashaka gufata isi yose icyarimwe, mwavugaga ngo ni conquête. Amakonquête. Saka kubyigarurira umunsi. Ko yaradufashe aradushakaho iki kudufata bwa kabiri. Aho gashaka kutwica. Ashaka kwica ibihugu bitandukanye. Icyo mvuga ni ingaruka zikabije zirengeje kudu. Controle y'Abanyamerika barayifite. Super power nka Amerika ni super power. Yego. Yewe uretse ko ikirimo gukora wabyita ngo nuko
no kunononsora no gutsimbataza ubuhangange bwabo mu buryo budasubirwaho. Urabona ko barimo bakora na za operation gitabanga Amerika turi igihugu cy'igihanganye namo katumenyera. Bivuze ngo ku rundi ruhande hari umuntu barimo gutera ubwoba utagaragara. Yego. Kira nacyo ni ugiye nko mwishyamba kumva intare irimo gutontoma. Cyangwa bikunda hari ikintu bayumvise. Niyo ataba ari we niyo wayumvira niyo wagira sense ukabyumva bavuga uti hari ikintu yumvishe. Yego. Amerika rero ikirimo gutuma irimo kurasa igakora operation ivuga ngo nitwe gisirikare gikomeye ku isi. Ngo ntimuzongere kutumenyera. Babyumvishe. Bivuze ngo yari imeze nkaho yari ibonye bari bayisatiriye. Bageze muri cya cyanya cyayo. Ibyo irimo gukora ni nko gusubiza inyuma umwanzi. Umwanzi wari umaze gufata Latin America. Latin America aciye Venezuela kwa Maduro, muri Cuba na Nicaragua hari yarovuze. Kabaga ati Latin America ni no mu cyanya cyacu uzahagera zaba yatwishe. Erega na Hezbollah yari yagezeyo. Yari hano hari yahindutse champ de bataille. Yego. Hezbollah operatives babo bari muri Venezuela. Uretse ko nabo ntituzi niba rukubeshya ko ntabo turabona baniyerekana byibuze ngo batubwira ati turahari. Ariko Amerika ishobora no kuba yari yabiketse kuko hari ubufatanye bwa Perezida Trump na Perezida wa Argentina na Perezida wa Brazil wavuyeho wanajyanywe mu nkiko. Ariko bakaba bari bafite ubwoba bw'uko hashobora gukoreshwa Maduro wa Venezuela, hakoreshwa umudamu wa Mexique na n'uyu wa Cuba. Ugasanga baratekereza ko Ubushinwa n'Uburusiya bifatanyije n'izo za Iran baramutse ntuzayo mu rwego to be fair kuri audience. Yego. Iran ifitanye ubufatanye bwa gisirikare mbere ya Maduro yuko bamutwara. Yego. N'igihugu cya Venezuela. Yego. Kugendanye no guteza imbere za misile bajyaraga bava ko bazana aba traininga gukora za drone n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Icya kabiri President Ahmadinejad nyakwigendera. Yego. Mu rupfu rwa Hugo Chavez yajeyo niyo wari umushyitsi mukuru kandi ari mu kazi ari president en exercice en fonction. Ndabyibuka ko yanahoberanye yaho umudamu wa nyakwigendera wapfushije umugabo wenyine wa Hugo Chavez kuko ari inshuti y'umuryango by'umwihariko zari famille zikundana ziziranye handa ari ubushuti ariko hari n'ubushuti bw'amafamiye turi kumvikana. So president rero madamu we yaraje nk'umuntu ubonye umuvandimwe we aramuhobera bimwe by'iyo cyunamo by'akababaro bizanana ninuze iwabo mu rugo ku buryo yaraje yitaba ikimeze nka disciplinary committee kuko mu mahame ya Kisilamu bitemeye ko umugabo ahobera umugore utaruwe nabo bacikamo ibice baba clerics baravuga ati hari mu kiriyo niwe waje aranamuhobera bisubiza inyuma muri slow motion. Ibyo twarabikurikiranye ntabwo tuba tuvuga iyo twumvishe ko mihanda bakabisubiza inyuma ati niwe waje aramuhobera kandi yagize ikiriyo kandi niwe ruhagarariye abantu yari kubigenza gute aho noka gutyo mugenderanye n'imyitwarire bigendanye n'amahame y'idini bagenderaho. Ariko icyo navugaga kare agace Leta Zunze Ubumwe za Amerika koko abanzi bayo bari bazisatira. Ndajyaho nibutse n'aba audience rimwe na rimwe avango dore ngo shyigikiye Amerika kandi bajya bambwira ko muri pro west tuba twerekana reality hari tukavuga ngo wishyire mu mwanya w'umunyamerika ariko ntiwica abantu cyo tudashyigikiye no kwica abantu inzira karengane icyo cyo nta wakivuga ngo turayumva ko irimo kubica oya. Ariko kuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayigiranye mu rubuga rw'amahina ibyo nibyo ariko kwibasubize nibasubizayo ikina sinabyaye nibibakora mu maso nibifata umupira ikawusohokana kandi kabuza rubitire gusifura ibyo ni ibindi. Ariko bari bayisatiriye za ziriya za waravuze icya gihugu bagiye gukoramo operation joint operation Ecuador. Harimo ikintu rero iba yarabitse ibikorwa ibintu izifashisha za instrument bari abantu bure muri Amerika y'Amajyepfo yabaziritse ku kitwa ibiyobyabwenge abo mu bana bibashinja terrorism abanyafurika dushinja dictatorship. Ubu no kuvuga ngo buri muntu wese urupfi zamwica Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kurutunganya yarebye ko ari umunyafurika iduguti murebe muri fayiro y'aba dictators ne yasanga ari umwarabu uwo ngo ni terrorist kandi agomba kwicwa instantly. Ariko aba Amerika bo kora aba drogue n'aba cartels drug cartels bono kubacakira nk'abantu riyega n'aba Fidel Castro bakabicisha imyuka n'ibyoki n'aba Maduro bakabatwara. Ariko bitwa aba terrorist bono kubicira on the
sport naho Afurika yunze ubumwe yo no kutwicisha inzara wenda bakaba bagufata gufatira ibihano ntago bagutaho umwanya kwera ko ringa nayo umwanya bagutayeho ntago buzana wishyura byize ibikuvamo ntago byishyura ako kanya bagukoresheje bitewe n'ubukene uri muri Afurika rimwe na rimwe cyangwa bakakwicisha bene wanyu bakwica bene wanyu b'abanyafurika so bariya rero babashyize ku kitwa ibiyobyabwenge ndetse no mugendanye no hari ibyo wavuga cyangwa ibiyobyabwenge ko babashinja ngo babyinjiza muri Amerika aho kwa Trump ntibyabaye byinshi bakaba basaze ko turakoresha data baduha ko Trump yaravuze ngo aba bantu binjije ibiyobyabwenge byinshi cyane ngo mu gihugu cyanjye ngo ku buryo bishe abanyamerika benshi so bivuze ko batarapfuye rero barasaze ahubwo Amerika bazayipime bazagira umwanya wo gupimisha narcotics gushaka gusanga percentage wayize wenda benshi barasaze byaragize niba ibyo bavuga ari byo yego narigiye gusoza mvuga ni buri wese aba afite icyaha cye imbere ya Amerika buri wese afite icyaha kandi bijyanye naho ari yego biragoye kumugana uko uzumva bise umunyamerika yepfa umuterrorist oya ariko nta n'umunyafurika ndumva bise ko ari umukartel oya kandi urumogi turarufite ibindi byose birahari ariko nta kibazo twebwe turabadictators ni icyaha nta kwirirwa bashaka kandi abonye ari n'ubuyoboye icyumweru kimwe nyakwigendera Magufuli nigeze kumva bavuga ko ari umudictator ngo kuko yari afite gahunda yo gutegeka abatanzania guhuza imirima bose bagahinga umuceri kandi bawukuye mu gihugu cy'Ubushinwa ibaze leta zunze ubumwe za Amerika rero ziravuga ziti iyi dictatorship ikwiye kuba yarabayeho mbere y'ikinyejana turimo kuko yanze na covid ikindi na covid yarayanze bituma abo mu dictator kandi arapfaye kandi ngira ngo urupfu rwe bamwe ntibarushyize amakenga ariko nta kundi nyine ubwo niko Amerika ibibara abo yitibye nabo bakwiye gushaka uko bagomba kwitwa ku rundi ruhande bo bayita ngo iki cyangwa se bo ni iki koko biyumva biyumva nk'uko ibita cyangwa biyumva mu buryo butandukanye yego bazanatubwira bakabwira abaturage batundi mwege mutwite iki kwa Yesu niwe wabwiye abantu Yesu niwe bavuga ko yigeze kubaza abigishwa be atabantu banyita ngo iki noneho abona ntago babizi agatse niba batabizi ubundi mwebweho munyita ngo iki ariko namo bamubwira ngo bakwita wa mugabo abandi ngo wa muhanuzi ngo bakwita mwene Mariya ngo mwigisha abandi ngo rumwigisha mwene Yosefu nabandi bari umva amazina aragize kasi mwebwe basi munyita ngo iki reka dusoreza aha bwana Ayubu ariko ari umugabo ejo twaganiraga sibyo ntago ari BBC ariko twiganirira kugira ngo n'ubundi abantu bagiye n'ubundi tuba turi kuganira mama ubona ntago ari BBC yo hari vugiyeho nk'ibyo bahita bakwirukana ni ikinyamakuru cy'abanyarwanda tuganira ibitureba rero yarambwiye ati twaganiraga ku bijyanye n'abigishwa ba Yesu yego ati Yesu yabayeho abona na disciples barabigishwa be 12 ati abona mu bantu 12 yego habonetsemo umugambanyi umwe buriya ngo icyo isomo ririmo no kuvuga ngo abantu wababera mwiza wabagira gute ntihashobora kuburamo umugambanyi abagambanyi babayeho kuva kera nyamumvishe ngira ngo munabwire bavuga ngo urana ngo kwa Yatora ngo hari abantu bamugambaniye nese abantu 50,000 harimo abazaribejani ibihumbi miliyoni 10 harimo abakurudi bameze kuriya harimo abantu batandukanye nabo bose harimo n'abayahudi harimo n'abasanzwe yewe urumva ntago hashobora kuburamo intati nkuko bibiri yizita mugambanyi ko nababigishwa 12 bari umubare muke ari nka section y'abasirikare habonetsemo umwe witwa Yuda aragendera gamba n'abasirikare ntibitangaje ko section yabiri ku rugamba umwe akavamo akabagambanya yego ni bisanzwe ariko ni bibi turamagana abagambanyi turamagana ba double dealers umuntu wese uri mu kintu abakwiye kukibaho akaba fideli kuri icyo yemeye kandi icyagaya akakivuga ku mugaragaro kandi tukaba dusaba uburenganzira bw'uko umuntu yavuze icyo atekereza burya ntabwo akenshi aba akwiye kubizira yatarengeje atarengereye amategeko kuko aba yirinda kuba nyine umugambanyi ucecetse wacyumvishe yego soreje rero ku muhungu w'abahoze ari abami ba Irani abasha Reza Pahlavi yamaze guhamagarira leta ya Irani Repubulika ya Kisilamu gukora handover nawe ibe hybrid immediately bamuhamagaye se bakabumuha ati nyuma yuko Ayatora apfuye ndabona nta gihugu gihari mureke duhererekanye ubutegetsi nze nyobore
ni amagambo akomeye abwiye ikinyamakuru cya Al Jazeera cyo muri Qatar. buriya ni nka Nahimana kuko yavuze ko ngo natorwa ikintu urabizi nawe wakansanze ikintu azakora cya mbere ni iki azakuraho nuclear weapon yemere state ya Israel, ikindi byose batunze byegurira Amerika. Ikindi yagiye gusura n'urutare rwa rutare rwa noze rwa Salomo rwo kuri Yerusalemu, niba atari AI ariko icyo twakwifata. Ubundi uretse uyu mugabo Reza Pahlavi na Antoine Felix Tshisekedi nibo bantu beguriye Amerika ibyo batunze byose rwose hakirika, ntacyo yibahaye, nta mirwano ibaye. Yego numva ko baba inshuti nziza. Noneho ni urimo gusaba remise reprise, ari gusaba remise reprise, avuga ati akeneye gutangira akazi. Niba muhamagara ariko kuri hano urase niba mwicira ntabwo yajya. Kiriya gihugu yisa kizaba either a failed state cyangwa kibe nka Ukraine, kibe fragmented, kibe mama intara uduce n'uducece, hapfa abantu benshi bunabitekerejeho yumva bibabaje biteye n'ubwoba nyine, nkuko twagira n'imbabazi z'ikindi gihugu cyari cyo cyose. Ariko kuvuga ko uriya mugabo yaza akakiyobora n'abari yabashiya baka kanya bahari bameze kuriya, turetse na regime yabo n'abaturage ubwabo, ntabwo nzi ko byaborohera mu by'ukuri. Hashobora kuba nka Ukraine, icyo kibuka intambara ikaguma gutya imyaka 10, tukazagenda dusaza ngewe nawe n'undi ubona ko turi mu myaka yo hagati, intambara igihari. Yego nicyo. Reka dusoreza aha, ibihe byiza, ugira ijoro ryiza, n'abari badukurikiye barara haryana, tuzongere ku munsi w'ejo. Murakoze cyane.